Hadian baga Meghalaya Board of School Education embos kalapan banai ke result jangka Higher Secondary School Living Certificate hinne kesengi ke arpsau trek jemmang arja arpsau la sakhi ke jingwan sekmat jong arngot ki samla puli ke rilum jaintia ki bala yo bandrung ha ke top 10 ki bekentop yo Frederick Gwinnett Drinklem ubala yo ka kerdan bahnyo na North Liberty Higher Secondary School Jowai bat kamon kenjai len singkon ke bala yo ka kerdan ke bushpo na si Dominic's Higher Secondary School Mokundeng. Habayok punya keran bat kamon kenjai len singkon kalaong. Bom day ban pulut por than tang ha kapulikot henry day ban sim bentaru ha kinu gijinga kop syabar kisau konro ka skul. Kenang ban yar ka bor perkat perdan na lor ban treshitom kenang ban poi se katong. Kalai turu bah ka baningkong Maria Pas ka kelas 10 kala lej ban pulia science stream da ka jingtmu ban yakon ya ka need exams. Henry hadin bakal syong kelas 12 kelas ngutu makanom la ban le bah ne ban poi se katong ba ka tmu kumta kala lej pai biang syaka school berim ka St Dominic's Higher Secondary School ban sedang no da ka art stream kumta mentau snam kala yo ban khet yo so ka jingjob. Nang sedang parang tu bawa tu yo 84%. Amro komen ro kata-kata tu 84 mo.แต่มันเยอะก็เราไม่หรอกนะแต่ขนาดนั้นว่าไม่ได้สบายกับtop 10แต่นางสตาร์มันบอกตัวเรจิงสกิดอังบ่อยว่าได้ expect ว่ากินยงแต่อังไงอังท็อปเลยนะว่าเอ็มรู้จักอังว่าเอ็มกี่ปลอกยังไงว่าเอ็มในซินโดมินิกว่ามีลิสแต่มันไปอยู่ตัวสกิดยังไงแต่เฮติปอลมัน over excited ก็แม่นฮะแต่คำเดียวว่าเอ็มก็แม่นฮีแต่มันรับมัน emotional จักtapi dah high expectation sih lo berot deh. Kamu komen mat, dapat juga komen ni. Mana pas dang hi deh, amma kising mabon kam, deh ngangkat itu man interest kibi curricular activities, deh himenta kibi yang program, manda em ki roy choir yang hacnang, deh kiam yang ke second role himenta yo, deh kada em ki jenis yang lain. Am ru ang to fokus aduk hai record, deh hab kamu man yo tu boy em gibi bah fokus ke kod ugi ki le bah dekat dengan semansia untuk bah man hab him bentah gibi activities le dekat kod em nado benai March April kamu tu em kita ki benai rab dunar kamu kod untuk bon program te kemonen senam bethan tu untuk bon rai go biana terap bon kamu te man dah benai June July kamu tu hau benai July em selection ni hite teman raman the serious itu kamu kata ada hite the itu the MG program MNC program high school benai August and pressure sih terabun kam tu laduna hagi kisni ki por rabun kam te duna hi ki por rekod tangwa kata la em rekod ba em kisni ya thau wo ang dei dam himat krek kisni nanti we pat tepat hi rekod saya am revise mengulang itu. Ada kelas 5, ada kelas 12 wilayah ini. Kelas 5 kelas 5 second no. The class 6 let's second, class 7 yo first or class 8 yo first or the class 8 kan yo man topper yo sekolah ini. The class 9 let's second, the class 10 yo 87.83%. The double itu the model the lie ada science. The apply science class 11, the chong class 12 or the jandap, the siang dulu liu le bahar ke science, the dong biang macam ni, the pan school biang ini, the jok biang ot, the nanti class 12, the ombak le bahar biang sisi ni, the man biang kamu cuai, kat kamu siang, the man biang, the game biang le bahar kamu pun cuai. 11 le rap dulu, 11 untuk the ke science dan ambil le bahar saya. Pendap cuai ke bachelors, the man the later, the boy. Kau uji keraki kompetitif exam he. Tapi yang kita kubur kuat PUI kita teman kita pernah kena skor yo bot yang duk sampai. Wah, kau awam tu wah, tor de waro hab kre, tor hab kakak hab kre hab himentai kibi curricular activities. Te yo man broad di kejaban yang te biasa bila hab kre stom kam jok nang tene asal bilang jok untuk hard work pays off. The ham kitchen ni yo iye wa terang wa angot the way saya bila klaim nemelin wa habak pe ini kong try obelai lada men kenmo yo obelai the ye iro le ba the kam ka favorite bible quote yo ngai na ka
Citi Paulus ciki Kristana Filipi ang lenang ko so kat le ang ko ngala ik baro atau basan bolinga dekat dengan semen lekam tehi dewa kemau baru baru belai nangkong tiga boleh bahala kat haki kat am kikam tu aja. Tang mud yo pasi yo ye kurai kenit teman dasnya man ha pergi tu bercang kelas 12 am mock test in angkam tu school tasnya auto horo ki man ki basic la am man dunna ha ta tas ta ang ibo la da continue bo da kini ba ye he rog le bhat hun man sen he la hun he la man yo boy pas ti ye o pas ta boy man ye pas phat silat cerita ta ang banu silat cerita ta nang la ila da ka as le bhaw no da ka hats Kat bana kaliang Frederick Gwinnett Ringklam uloong. Bom dadon kam than ban puli kot bun kenta nrei ka badon kam dei ban ai ka por bapura bat ban pelejimut habat puli kot na lor ban shaskor bha ya ki jing batai kino hikai. Macam siang ublai pada Rida Semaru tinggal duk dan ken duk hek kam jol le wadi ngai cai nang duk ni klip mat. De kat kong gersal uya mem pumu ya duk kat ni. Tangwa siang kemana kam tele des badong pun kre beri na dem em ha pun kre tangwa tu kre kar kam te chi arta si te ubon ngam tu pai YouTube am tu te ambek am tu mana ong kre kole temu to arta le te full concentration temu te ong i ubon le mem kam re sel pun bong ta kre kat andre gitu pun ta kre kat te full concentration ora saya bila abhai no hikai mana betagi kam jol lai gi kam ang gi praktikal gi test gi mut yele ko nek chwala duk gi test hadu gi exam score kam te cuma dia poi gi untuk register system hiwan for exam de kre for test de kre de kam te saya mut ambil lagi test de prepare am tu duduk gi notes duduk gi ambil de tu ben Google de kam tam di Google be tu de sa nengkong do hanot di lah ya do tan jat hado kelas 2 de Taiwan de shift na ha jawai public school de Taiwan pas menceri dem perkan na school de kwa lah jawai tan jan hanot jan sup nga lawan le de lah hanot dem de lah hanot de tes de hito ni gersal od dia de lembag nang kai kiwada pencelur krek kot nga kiwada nga krek kot kiwada ulti nga kiwada wale nga kamjo la i sem kilo kijor ente khamtam ni gibe pa kiwada nga yu em kamo chmur kam gi kinja notebook do tha gi wa importance kam tu ni de later de ikublai no kai wat de wat dem te kamjo la principal wada motivation lagi sini come to MP4 wa like man free poru dan ada one man to score the aging club motivate ikna ikrat ha tete dah engu yo blat regen rat dari di Semaru o engu gino hikai yang ke skor kiwada ya uti o kau kena skor berkhamtam engu yo principal yang ke skor le wa ambet nang ba kecing ya luti ki yang kaman motivate ikna mod ya baru berkhamtam o emu hini gubi gepeyu gubi kai ka da karuchwar ang klem mutkaban e bor emen same gi o uta do skor ndai hadu hayung la bat i hayung samhi wara gubi nado wa ya wi gersau metrik yang o warga penkhariat wi pas nau hanung en pos ku dan top terla mut po hek ni kanti em hite yo luti ndai em ong yo luti do po hek ta ga thong mo te ini aku awang mut ini bagi paju penbor hai di kan yang i kulit pori u krekot te kan kam krek u krekot tang kam ong oda ong memerar pekrek disnem em pelut ulet te por kam yo luti ndai ngai ya kam ong pelut por yang o khajak ndai hete por khajak o full concentration mete daw po chu ka thong te kalau tidak ada susah terang, ibu bersama rak kami, bapa lek kantang, yo deh, orang punya, kami pun berarau kerap, ia kami meniaga, senyap tu yo jangan ni man.
tak kami kelempau sah. Habatin, pej bahagi ke plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.